Ja. 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 Knjige, branje. Hoćem pobrisati prah, a zagrabim knjigozares si želim telovadit, a pograbim knjigozdaj, sedim na stolu čisto sama, berem knjigo stran za stranjo in prav fajn mi je, hoćem pospraviti mizo, a pograbim knjigo, hoćem odepereti okno, a pograbim knjigo, hoćem stati, se rastegniti, narediti nekaj korisnega stran za stranjo, berem knjigo in prav fajn mi je, hoćem na stranišće, a pograbim knjigo i obzameme kar s sabo. Sedim tem metem kej opravdem svoj opravek, leda shlačam i malo potleh in s knjigove naročju. Na strani 12 piše, ne beri me na stranišću, prosim, spoštuj kulturo. Na strani 13 pa je narisana rič z napisom, to je pa cenzura, tovariš, spoštuj kulturo. Hoćem si umit roke, knjiga mi pade veš koliko, zdaj je sela posrana, a jo poližem in jo naprej berem, knjigo obrišem z robčkom, poimenujem jo knjiga in se opravičim za neprijetno izkušnjo. Ona pa reče, tol bo šlo ve tretje poglavje, podnaslov, človek in njegove slabe odločitve.